Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Mutarama TV. Nizere ko mukomeje kugira uwa gatanu mwiza. Nizere ko iyi tariki yabebereye iy'umugisha kuri wowe ibintu bitakunze cyangwa se bitagenze neza nkuko wabyifuzaga. Reka nkubwire ngo komeza kwihangana kandi ku munsi w'ejo cyangwa se wongera ugerageze andi mahirwe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira muri kano kanya. Kuri wa gatanu ku itariki 22 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nyemerera mbageza amakuru agezweho muri kano kanya. Amakuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya, turaza kwibanda by'umwihariko ku biganiro M23 yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. No mujyi kugeza amagenganga bivugwa ko ukomeze gucungirwa umutekano cyane nyuma y'uko hamaze iminsi agaragara icyo twakwita nk'ibikorwa wavuga yuko n'ubundi ari ibikorwa bigendanye n'umutekano muke. Kugeza amagengo yanga hakaba hakomeje rero kugerageza gucungwa umutekano ukomeye cyane, kuko bemeza neza yuko abayobozi benshi bo muri uyu mutwe ariho baba bakorera akazi kabo ka minsi yose, nubwo bakunze kugaragara no mu bindi bice bigiye bitandukanye basanzwe bagenzura. Turagaruka ku mpamvu zamaze gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa M23, impamvu M23 yohereje Doha intumwe ebyiri zonyine. Abantu benshi bari biteze yuko cyangwa se bari bazi ko ari ibiganiro bagiyemo, ariko kandi ari indi mpamvu yaje gutuma bajyayo. Ibi byose turabigarukaho. Hanyuma ndagaruka by'umwihariko muri Uvira, aho abantu kugeza amagingo yanga bagera muri 12 barimo n'abasirikare n'umujenerali bakurikiranyweho ubwicanyi bwabaye muri uyu mujyi. Ndagaruka kandi ku bindi bikorwa bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitagaragara, cyane cyane ku mirwano ikomeje kugaragara muri Virunga. Bwana Moise Katumbi yari byatangaje Kim Jong Un yasutse amarira kubera abasirikare be biciwe muri Ukraine, ndetse no mu ntambara yabereye mu karere ka Kursk kari karimwo ingabo za Ukraine zinjiye mu rugamba mu buryo bukomeye cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije gukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu. Niba uri hano mu Rwanda nkwifurije ibihe byiza, niba uri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye utwumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkwifurije ibihe byiza cyane, ndetse nkwifurije weekend nziza. Namwe abandi mukomeje kudukurikira by'umwihariko mushaka gutanga ibitekerezo munyuze muri commentaire, ibintu bikarushaho kuba byagenda neza. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kubana natwe. Nyamuneka reka mbabwire ngo aya makuru reka tuyatangire rwose, cyane cyane kuri ibi biganiro by'umutwe wa 23 byabereye hano mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma wafashwe by'umwihariko mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo ni mu kwezi kwa mbere, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje guhuza impande zombi zimaze igihe zihangana guhera muri za 2021 mu mpera z'uwo mwaka, biza gutuma ingabo za leta ya Kongo zitsindwa. Ibyaje gukurikirwa na gahunda z'ibiganiro ndetse intambara isa n'icogora, ariko kugeza amagingo aya ngaya byemezwa neza yuko intambara n'ubundi gikomeje gufata intera mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu rero abantu benshi bari biteze neza yuko ibiganiro idoha muri Qatar byongeye gusubukurwa, ariko amakuru amaze kujya ahagaragara yemeza neza yuko uyu mutwe wa 23 waba warohereje idoha muri Qatar intumwa ebyiri zonyine. Abantu benshi baguye mu kantu baribaza bati ese ni iyihe mpamvu yaba yaratumye uyu mutwe wohereza intumwa ebyiri zonyine? Dukurikije ndetse tugasubiza amaso inyuma kuri bimwe biherutse kugaragara, cyane cyane mu mahame bigeze gusinya mu minsi yatambutse, byagaragaye yuko by'umwihariko ari amahame yagombaga gushimangira ko impande zombi zigomba kwinjira cyane cyane muri gahunda z'ibiganiro, ari uko hari ingingo zimwe na zimwe zabanje kubahirizwa, nko gufungura abagera kuri 700 bari bafungiwe mu bukasho bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara, ndetse hakiyongeraho kuba kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugaragara nanone ibikorwa bigendanye no gukomeza gushotorana mu buryo bw'imirwanire, mu gihe impande zombi zari zaremeranyije neza yuko zigomba guhagarika imirwano. Ibi byose biri mu bintu byaje gutuma uyu mutwe ushimangira ko n'ubundi utakongera kwisukira ibiganiro mu gihe ibyo byari biyemeje bitigeze bishyirwa mu bikorwa. Uyu mutwe wa 23 watangaje ko intumwa ebyiri zonyine arizo by'umwihariko heruka kohereza idoha, aho uri kuganirira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Ku itariki ya 19 Kanama nibwo rero uyu mutwe ndetse na Kinshasa basubukuye ibiganiro bamaze igihe bagirana nyuma yo gusinyana amasezerano cyangwa se amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara, by'umwihariko yashyizweho umukono ku itariki ya 19 Nyakanga 2025. Perezida wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa kuri uyu wa gatanu yabwiye itangazamakuru mu mujyi wa Goma ko intumwa ebyiri zoherejwe idoha zagiye kuganira ku bijyanye n'agahenge ndetse no kurekura imfungwa gusa, nta
nta kindi cyabajyanye. Yagize ati twohereje itsinda ry'intumwa idoha ariko turagira ngo twerekane ko rero abaduhagarariye uko ari babiri umuryango wacu wabashinze gusa n'ubundi kuganira ku masezerano ndetse yo guhagarika imirwano ndetse no kurekura imfungwa. Yunzemo ati ntabwo bahawe manda yo kuganira ku mushinga w'amasezerano y'amahoro watanzwe n'abahuza, twemeza ko wakozwe na guverinoma ya Kongo nk'uko bigaragara. Bwana Bisimwa yashimangiye ko kandi mu gihe agahenge kazaba kabonetse ndetse na leta ya RDC ikaba yamaze kurekura imfungwa zigera kuri 700 ifite aribwo rero izindi ngingo zizaganirwaho nk'uko bigaragara. Nyamara tukiri kuri iyi ngingo, uyu mutwe wa M23 ukomeza gutsimbara ndetse no kwitsa kukurekura aba bantu bagera kuri 700 ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aha naho rwose bashimangira ko badateze kuzarekura abo bantu gahunda z'ibiganiro zidasojwe ngo bashyire umukono ku masezerano. Ibi byose bigatuma benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko bishobora kuzagorana kugira ngo impamvu cyangwa se impande zose zizagere kuri gahunda z'amahoro mu gihe ibintu bikomeje kugenda bizamba, mu gihe ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ibi byose rero bikomeje gutuma abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera ndetse ishobora no kuza kongera gusubukura. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko mu ngingo bavuga ko bagomba no kuganiraho harimo na gahunda zigendanye no guhagarika imirwano, kuko kuva byaba ntabwo byigeze byubahirizwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma reka nkubwire yuko kugeza amagingo yanga muri Uvira inkiko zongeye gusubukura ndetse zinafungura imiryango, aho zatangiye kuburanisha abasirikare bagiye batandukanye mu rubanza rukomeye cyane rurerwamo abasirikare. Urukiko rwa gisirikare rwa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri iki cyumweru rwatangiye rero urubanza rw'abantu bagera muri 12 barimo abasirikare 9, umupolisi umwe ndetse n'abazarendo 2 barimo wise generali ku byaha bitandukanye byakozwe hagati ya Ruvungi ndetse na Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko rero byatangajwe na Liyetona Regan Mbuyi Kalonji, umuvugizi w'ibikorwa bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Uru rubanza rurimo imanza 8 zose hagati y'ubushinjacyaha buhagarariwe n'umucamanza wa Liyetona Colonel Luamba Songe ndetse n'abo basirikare, umupolisi ndetse n'inyeshyamba ebyiri z'abazarendo zirimo wihayipati rya generali. Ati mu baregwa 12 by'umwihariko harimo abasirikare 9 ba FARDC, by'umwihariko 5 muri bo bakurikiranywe icyaha cyo kwiba ibintu bya gisirikare mu kigo cy'ibikoresho cya gisirikare, by'umwihariko cy'akarere ka 33 ka gisirikare. Abandi basirikare 4 ndetse n'umupolisi umwe bakurikiranyweho gutakaza intwaro, kurenga ku mabwiriza ndetse no gukwirakwiza amasasu y'intambara, ndetse n'abanyamuryango 2 b'ingabo zishinzwe kwirwanaho za Wazalendo barimo Papi Osea akurikiranyweho icyaha cyo kwica mugenzi we Miriam nk'uko bigaragara Iruvungi, ndetse n'undi wise generali umuyobozi w'agatsiko kitwa Kanani Kabeya Kyuhu ukurikiranyweho icyaha cyo kwica Major Salomo Tambwe umusirikare mukuru muri FARDC uherutse guhohoterwa ku itariki ya 4 Mata nk'uko bigaragara na 2025 ubwo yari mu kazi kiwe muri Sange. Iburanisha ribera rero mu cyumba cy'urukiko rwa gisirikare rwa Uvira nk'uko bigaragara nyuma y'amezi 5 ibikorwa by'inkiko bisubitswe muri uyu mujyi. Urubanza rero ruyobowe na perezida warwo Major Mwanza Kanyimbo ndetse Jean Marie wingirijwe n'abacamanza 4 bose bakaba ari bamwe mu ofisiye bato mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa mbere kandi wiburanisha, usibye kumenya umwirondoro w'abarerwa abasirikare 2 barokotse by'umwihariko ba FARDC nabo bumviswe umwe rero nk'umutangabuhamya w'ibyabaye. Ni rwo rubanza rwa mbere kandi rubereye mu mujyi wa Uvira ubu wahindutse umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko inyeshyamba za 23 zigaruriye umujyi wa Bukavu nk'uko bigaragara. Ni urubanza kugeza amagingo anga rushobora kuza gutsindwamo abasirikare bakaba bahanishwa igihano cy'urupfu, cyane yuko ari igihano cyongeye kwimikwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kikaba ari igihano cyakomeje kugenda by'umwihariko cyamaganirwa kure n'abatari bakeya cyane. Munyemerere by'umwihariko ngaruke kuri Kim Jong Un wasutse amarira kubera abasirikare be biciwe muri Ukraine nk'uko bigaragara, aho yagize ati sinabona icyo nabwira imiryango yabo.
Perezida Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru rero yagaragaye asuka amarira kubera abasirikare b'igihugu cye n'ubundi biciwe muri Ukraine, aho yagiye gufasha ku mirongo y'imbere ku rugamba ingabo z'Uburusiya. Perezida Kim ubwo rero yavugiraga ijambo mu muhango wo kwibuka bariya basirikare, yashimangiye by'umwihariko ku butwari bagaragaje ndetse yagaragaye arira cyane. Amafoto yashyizwe hanze n'itangazamakuru rya leta ya Korea ya Ruguru yerekana Perezida Kim Jong Un wariraga rero ashyira by'umwihariko badge za gisirikare ku mafoto y'abasirikare biciwe muri Ukraine amanitse by'umwihariko mu ngoro ye iherereye i Pyongyang mu murwa mukuru w'iki gihugu. Buri umwe rero mu basirikare 101 by'umwihariko bapfuye, munsi y'ifoto by'umwihariko imugaragaza yambaye impuzankano ya gisirikare, hari handitse amazina ye yandikishijwe inyuguti za zahabu. Uyu mugabo kandi mu ijambo rye yashimagije abasirikare be kubwo kuyobora igisirikare cy'ubutwari nk'uko bigaragara. Yakomeje agira ati umutima wanjye wuzuye ububabare kandi urarakaye, kuko rero nshoboye n'ubundi guhura n'abanyacyubahiro batanze ubuzima bwabo bw'agaciro kubera insinzi nini cyane n'icyubahiro binyuze mu mafoto by'umwihariko ari ku rukuta rw'urwibutso. Mu gihe rero mpagaze imbere y'imiryango yabuze abasirikare bapfuye, sinzi uko nagaragaza ukwicuza kwanjye ndetse no gusaba imbabazi kubwo rero kuba ntarashoboye kurinda abahungu bacu b'igiciro. Perezida Kim Jong Un yashimiye kandi abasirikare be kubw'ubwitange ndetse no kutikunda bagaragaje mu butumwa boherejwemo, ashimangira ko byerekana isi ko Korea by'umwihariko byereka isi ko Korea ya Ruguru ifite ubushobozi bwo gutsinda intambara iyo ari yo yose mu isi. Yahuye kandi nabo mu miryango y'abasirikare bapfuye ndetse nabo bagaragaye by'umwihariko barirana nawe mu marira menshi cyane. Amafoto menshi agaragaza Perezida Kim Jong wari wafashwe nimba mutima rero ahobera abana barimwo barira ndetse n'abasirikare mbere by'umwihariko yo guhurira nabo mu musangiro nk'uko bigaragara. Bivuga ko Korea ya Ruguru yaba ifite rero muri Ukraine by'umwihariko ingabo zibarirwa mu 1200 cyangwa se mu 1012 aho zagiye gufasha by'umwihariko iz'Uburusiya mu ntambara zirwanamo mu karere ka Kursk nk'uko bigaragara. Ukraine by'umwihariko na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bivuga ko hapfuye abasirikare ba Korea ya Ruguru by'umwihariko babarirwa mu 4000, mu gihe kandi ubutasi bwa Korea y'Epfo buvuga ko hashobora kuba harapfuye by'umwihariko 600, naho rero 2700 bagakomereka nk'uko bikomeje kugaragara. Muri Kamena kandi uyu mwaka Perezida Kim Jong Un ndetse nabwo yakoze umuhango wo guha icyubahiro abasirikare be biciwe muri Ukraine, ndetse icyo gihe kandi nabwo yagaragaye arira cyane. Nubwo Korea ya Ruguru kandi ikomeje gutakariza abasirikare mu ntambara yo muri Ukraine, iki gihugu gikomeje kuyohererezamo by'umwihariko ingabo, ndetse hari amakuru avuga yuko abasirikare cyafite baba bamaze kugera mu bihumbi hafi za 30 nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose bikomeje gutuma abenshi bashimangira ndetse bakanavuga yuko uyu mugabo rwose ari umwe mu bagabo bafite umutima ukomeye cyane, ariko nanone akaba yarashimangiye ubucuti afitanye na Perezida wa Uburusiya Vladimir Putin. Nguko uko bimeze, ngayo amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.